Mogu ruke komodno. Noć pred gašenje olimpijskoga planena, zadnji put sjedili smo u paniki. Znate, nam je čudila mladost kao potok što teče kroz kras. Sve što vidimo tu je na stolu, ništa nije ostalo za nas. A govori je car, moj debeli stric, nekad kroz suze, a nekad kroz vijek. Sad su našu zajebanciju, jednom ćete platit se. Zadnji put sjedili smo u paketi ja. 3 dana, 3 priče, 3 strane jezika. Rasli smo na istoj zemlji, ali iz raznih korijena. Ufa je znao o ljudskim pravima, Kik je kuka da mu slabi vid. Usta nas je stajao pakao, a između nas kineski zid. Ne znaš već gdje je glava prva, na koga počinje rat. A Mufa je znao kome pripada, Crman je dočekao i taj dan. Jan se bio ispario, a Kik je ostao da kreći sam. Preko CNN-a gledao sam Mufu sa Hekarom i u trenama držao brani svoj grad, ne brani grad, za njega i smrad. Kik je znao da je ta priča kurac, a nije znao čuta za sebe. Lajno okolo, ludo i smjelo, kolena noć, nije odmelo. Mufa, Kiki i ja. Razela nas, mečava, aj, na 3 strane, 3 puta, 3 strana, kamera ljuca. Mufa, Kiki i ja. Mufa ga je našao nakon 7 dana u nekoj kući na Bjelovama. Ušao je tiho i za mnom rekao, pusti me da ne bijemo mater, rekao. Ta noć je bila gluha i hladna, a hladna je bila i mijanska. Mufa je sredio varijantu noge, čekala se red četnika. Palio blatu i lode od cijene, vidio je facu bradatu i drsku, vidio je smrt i čuo je riječi. Dobrodošli u Republiku Srpsku. Slušaj ljudi kako svi rade. Prijaviš se pol dobrovoljno, šaljem te na Hrešu za mjesec, 2, hvataj se kada. Za Mufu sam čuo da je u Švici, kod Burazove žene iz prošlog braka. Kaže, ne može bez Sarajeva, bez te vode i tog zraka.